when no dati nga nagkamali no nag-violate iti umili so ito'y pagtutungtungan lagi jay elders ijay damot lang ang pagtutungtungan niya teramidon tayo so iti at jay punishment na kanunga aside from community service kat jay may nga nagkamali ko na nakanunga shock kat kunwari nagtakaw so na ti manok nga siya shock kat nagtakawak ti manok kat napan ko pinarty hangko nga ulitin di jay o di ba at saka raramitan madidiis inika kasi pag naiso na di community that is one way of no siguro didikat very much effective no aramidem jay data ko na da ay rumorty human rights so violation manon itiko di ba kas jay kat na when ngam idi gamin ti balbalay di ba kat kubo lang pagunag mo jay balay kasla diayon ti pinakasalas eating area kas no rabi isu ti pagturugan dagi jay ubing isu nga dagi jay ubing nga lalaki they tend to go to that eye so ito jay kung connected tayo nga kwa nga ni lakay biyag coming from the Loco nga kunada or Ilocos region came in and introduced actually most of our practices here when isu na ti kwa jay last nga dangtoy nga nangyari nga ko nami ito'y kami mo lang agkandak ti bagnas owan so agbubagnas kami ididihan nga kastoy da ito'y kasi lang nga dati babuyan dito nga part ta baboy nga talakan da nga baboy nga kwa damit lang ti babuyan ti baboy kanyami mo titoy kan ti aso kan manok nagdakkel ti roll da iti panagyami kano ti may anak ti may sang ubing no managanan dayta kasap agkuha kami ti manok ag ritual da partido ti manok nayunan da ti utag kasjay no habang dumaktakkel no nag-asawan jay ko nami nga nga agasarda iti traditional way o ag party kami manan ti baboy at amot lang ti manok nga maparty no matay manan ti may nga tao kasye manan baboy manan usaron mi mo tagitoy aso ag party kami ti aso kun ag sidada ti aso usually kat usaron da ngayon no jay ko nami nga dawes cleansing rituals kasjay usarda aso kini di agpatakder kay ti balay atin patakder kami ti balay at damot lang di party na nga ang party ti baboy party ti manok kasjay so jay influence iti kultura mi kat it goes through it passes through mouth from one generation to another generation kat nila kay biyag kat nagapuit jay loko kuna dapat locos loko kasjay at daman tinadanunan di biyag idi nga tao ditoy yung isunat tinang irugi kadagi jay nga practices tungarilo ato ti kwayo manang ti budong di budong is in most day ti kwa pispak di ba pispak is in Kalinga more on jay term nga budong kat isuda anya ti braan danod at mabudong jay pispak nga agtutungtong da when tribe from one tribe to another when agtutungtong da tapos adati rituals damot lang ijay no dati kaso nga kumbaga di tao di sa bali nga tribo at dati naka-enkwentro na nga taga kwa sa bali nga tribo at damot lang tinang nangyari nga pispak nga napnapan na nagijay elders from Sagada ijay Kalinga nung dagi jay kat kas lang jay pispak nga inararamit kasi idimot lang kat adadagi jay natay lang ijay Kalinga nga pinagpatay ti taga ijay ngam taga ditoy da when I was in grade 3 samot idi ada nangyari nga natay jay taga ditoy idi when kat in pull out ta amin pi man dagi jay eskwela taga Kalinga ditoy tako na nga baka no mabalusan da which iti mat puso kan kwanti taga Sagada nagdakkel nga jay lawaken inayan when isungahaan so far iti kasi nga kaso awampay mo ti nang nangag nga nag-ibalos ti taga Sagada kasi so ito iti datay dakto-dakto nga iti role na kanyami kasi no karkaro iti agriculture diba no agmula kami or jay planting season agbugnas kami
Oh. Nag-harvest kami, agbugnas kami. Oo. In times of other J times nga awanti J ko na ni auntie nga ij enter J Ilocos kuno ag awan tudo ko ag bugnas kayo. Mm. Ito'y mat adda J time mat lang kasla tatanga COVID Mm. kanayon kami nga ag declare ti ubaya. Nya dayjay. J ubaya ko J ngay aday hal kasla day nga aagyan kami ti balbalay awan ti papan J fields kas J. Oh. Awan pa'y pastratinda. When awan pasir kami kaslakas jay ag stay as is kami Mm. and then ij kwadap ay ada ti arami dun nga rituals ada jay kunami mat nga ag sudoy kas kakaro dito'y pandemic nga daytoy ko namin anumi nga inaramid Mm. di ay one day nga ubaya di jay and kabigatan nakot apan lagi jay lalakay nga gitulod ko nada Mm. ag itulod ti anod adan sa ada jay term dangay ngam ta ipaa ta umadayo kano day sakit Virus. Ah. numot iti agriculture kasi met lang pangit han nga tutudo wano ada jay time nga nagkapisti-pisti dagiti corn karon jay corn Mm-mm. nagpisti nga ada nga jay sakit na nga apud bigla nga nagpapangit piman Mm. nagkasyay da ada ti naramid damot lang kasi jay so tatakan niya mi though idikot masisisisindian aday ta kuana aada ti lakay ta Mm. idi awan ngay ti kwa awan ti recreational other than umay dagi istorya to Oh. idikot no siguro dito yung community kat may salang siguro di ada TV na katrabi pa lang nga mai-open nagbayad kami pa lang tidus no Aya, na makibuya ka. tatanggamin ada unti those are observations actually that goes through in years nga isut ti maaw-awanon ti most nga activities Mm. while ibigi awan dagita ko aagyan nagijay lalakay dito Mm. hindi ma-introduce ti di umay ti newspaper mat lang dito kat nakay ko uray no kunwari idi uray 1990 jay newspaper kat gana na palang paspasad toy umay dagtoy ag-iistorya Oh. tata when nagtutungtong da tata awanon dagiti lalakay ka agbubuya daratan ati TV Mm. o ada pay ang makinamon nga Facebook Ah. Nawat cellphone dan. so nga awanan unay kaslamat lang kadagi jay ubing idi umay da dito makidengdengag ti istorya Mm. agkulkulis ti lalakay Aya. ag ko nami nga kamkamay Wen. ag masmasahi umay datoy no kakot ikan mo ti lalakay sudat ti balon da nga pan ediskwila Ah. tatak awan ada di jabal balay da naka ML dan Aya. Awan dan. So agbalbaliw ti kwa ngam no times ti bugnas rumor damet nakawanos ti lalaki kada nga jay mapananda jay kwa Pita River Mm-mm. jay ko na nga undaman umus ko namin or panagdigos Agul. Ah. agulgol kada na Ay. ngam haan nga literal nga pa nagbuyat-buyat ijay ada jay aramidon da jay and then after that apan da jay patpatayan nga kunami Mm. ada man ti ritual da jay santo da agawid ada jay baboy nga maparty ijay pagbibingayan ti umili agpapatong kami toy as jay kasi ti biyag bitoy Papatayan. jay kailan yung taga Ilocos ngayon may nang asawa kanya kay dito naki-participate man Oh. nagkasal kami mo traditional Ditoy. When, so nagkangsa damat Oh. Yung may complain mo, kapag yung sinada ka, baka pandaalain. ano awanti kwami awan kasi Ay, kung ano, kasi nga, damagan na nung kapag ako. Kasi kumalakas lang na nagluko. awanti kwami ngam no kanyami ngay ko no nagluko ti kunwari ti agasawa ko nagluko di may isa no agsubli at damanin ti ritual nga maaramid hanggang agbalin nga turo Ay kasjay. dati mangyari nga kwa Kumbaga ma-renew dayjay kwayo. san paisuna Oo. jay Yung bagat na-preservar pala rin dito, dapayan dito. when PJ, idi nakuak ngay nga nag-istorya tatay J Church ngam J Quanti Church idi umay lagi J Amerikano dito di ba adanti Spaniards dito ngam di ba nag-surrender da ijay makbat di nagkwada ijay surrendering or
Nya jay kwantikas lang nga naabakan ti Spaniards yung Mm-mm. Battle of Manila Bay kunanan sa jay Mm-mm. iti Philippine history nakaslan na inabak ti American si Sudan. Mm-mm. So nag-take over ti Americans Americans. ti Pilipinasan. Nag-movement lang dagi jay Spaniards awan da, nag-move da. So in mayon ti Amerikano ditoy. Idi kwan umay da ditoy awan ti there's no place or no land to put up the church. The elders of the community made an agreement with the Americans also. Ako na da nga, we can we can donate the land for you to put up the church, but protect the people. Ti kwan na IJJ, protect the people from outside forces, kuna na IJ kwan na diay. So into that diay, land nga diay nga mang paramida. They mismo nakita tayo tagtay. Mm-mm. When kasla donation from the people of Sagada di Chayon. In exchange nga protektaran da dagiti tattao ditoy against from outside forces like dagiti Spaniards, they are included with that, and then also ijay against the headhunters. So idi headhunting is common in the mountains. Mm-mm. Ito'y Sagada, we also practice headhunting in defense of our people or of our land. So no ada ko ma-chance yung nga mapanmot lang di bontok nga mangkita. Di bontok museum kat ada dagi pictures to show that it is the truth nga adda dagi nga practices. So it dagi from Bontok, from basta western eastern part of Mountain Province that they practice headhunting. So umay damot lang ditoy in search for food. So no resist mo lang ti tao, they cut, they Ah? bring the head to their community, and then they will have their festival. Mas Oh? lakas ti kwada idi. In the 1880s, ada tinangyari nga massive massacre dito, which was led by a Japanese general who was based in Bontok, in Pasangat na nga dagi jeda pa tingkas tada nga nang papatay ka dagi tao kot inikikat ta dagi jay ulo da. Oh? So dito ikat kas lang nga jay fear from outside forces kat napigsa iti kwantita tao ditoy. Ijay da nga in kwan kunada nga dagito nga Amerikano ko ada paltog da. So we give the land to protect the people. So no makita tayo ko sa entrada, sa entrance iti dito munag dito sentro ti Sagada kot isu JNT Church. But there are three choices actually idi nga magikargaan da ko iti church. One is JNT farm ni Masfari. But Masfari's farm kat adu-adu ti talakon na kalding, kanso, kasya idi. So maingay yung mga Oo, digi animals. Well, so kunada nangalaw-ngaw, it would disturb the church services. Mm-mm. May isa nga choice kat no paapantay ijay ayan yung ijay bilsa ada jay part ijay nga makikitam jay overlooking ijay ayan ti rice terraces ijay nga to ijay ang basing jay ada ti ijay takuma ngam kunada nga baka kaslangan nga matalino mo't lang dagito nga elders mi idi takunada nga ay marugitan day ta nga paypayo tayo kasjay. So ditoy ito'y ti pinaka best up no sino ti umunod makita naan nga Masungad. when masungad church kasjay. So nga itada nga in put up jay church in exchange. So one of the contribution of the Americans here is aside from religion, which was actually religion kat addaon dito, religyoso actually ti tao dito tamuda ni kabunyan. Mm-mm. When kaso lang nga inkwan lang ti Amerikano. Education insuro da kadagito itatao ti agbasa ken agsurat. Mm-mm. Addaman ti daduma nga makinamo but not all. Yeah? Mm-mm. So pinili damat lang dagi jay suruan da, dagi jay nasuruan da, they become also the early teachers. May sabay insuro dati kasanuan dait, agsulsi agborda. Mm-mm. So nga iti dagi jay bababae so dati ang dait. Agborda iti sarili da idi no pandagmi sakit ada di ba jay kway kakargadang When. kapatid. So dati mga langit kasjay. Sports insuro damat lang so nga dito idikat
amuda nga baseball. Oh. So actually di I forgot the date ngam ada nga jay kunana when the Pearl Harbor was bombed, di ba JJ Kwanti, yun na ang ano ng World War II. Mm. Madamamot ti piyesta mi dito eh. Ayan. When ijay asidud ti church ag bubula da dagi jay katao. So ijay idi adaon ti telephone call kasi meron nga kaming telepono noon, di ba? Oo. Adaon ti telephone. Kuna da nga ay kastuyon, binuntak ti gubat. So nagpakwit dagi jay katao, inawit na dagi jay awit na tidaduma na pan ijay. Kada tinapan ijay area nga napanantay tatay napan naglumang ijay. Oo. Tidaduma na pan na ijay kabanbantayan. Kasjay man. Kasjay ti sagada mi.